ngo ni muhumure biriya bizava hariya ntibyahavuye nimwe mwabihakuye haje agashururu kagira gatya babazi ijambo ni hehe Imana idaherereye hari aho Imana idaherereye ikintu mugira kwizera guke ntawe uzarenga mwarebe dore nari mvagaze hariya nkazambura ukuntu baboromya mu kibiri ni abana muzaho imbunda yari yashinzwe ya 12 Manowa yaragize nk'umwaka ziko azopfira hariya ureke jewe mbabwire ko yaje mu wanje atakumbwira Manowa yaraje agera mu wanje twari kumwe hariya arambwire ngo yabonye ibimenyetso kuko agiye kugira ikibazo hariya mu rya rw'ingano hariya kwa banyamiringa ati none chef twari kumwe kazi we zari hakurya zaje zikaba hakurya ati jewe ndahunze urahunze ati uko ganahambiriye nagende mwari muzi ngoga yagiraga yamahambira yamagira cyaragenda aja kundomba aragenda aratura ndagira ngo mwazaga muzi biraro yo yabaga abano mu marundi arasubira aragaruka aja hari wa munsi baravuze ngo ngikaziranyazwe batena ndetse ni za Manowa namavuga nti Manowa arapfa Manowa arapfa batubwiye ngo umuntu wese ngo kwizina imbere ni marehemu umuntu azapfa kandi ukabanza ukagira iminsi uhaye ugenda uhaye unakora ugakora n'imirimo ariko kera barasinye ukugomba ariko ni muhumure mureke kugira ubwoba nukuri Manowa niba yafuye na ndetse ga Manowa mukivi yasize bano bana zabaye neza abana ntibari mu gupfa ariko abantu nyine bagasigara ariko Manowa yababanjirije muhumure kuri iryo jambo ijambo ryongeyeho ngiye kubabwira iri jambo nzangoma kuvuga baza bashaka abantu kurambira bakavuga ngo ese nibikaza ngoma kuvuga mureke babwire bigira akamaro tutabivuza abantu bamwe bazahahamuka abandi botaha bakarwara tansi ariko babwire kuko tugomba kubabwira ngo ni muhumure twazaga tubabwira ngo ni muhumure biriya bizava hariya ntibyahavuye nimwe mwabihakuye haje agashururu kagira gatya aka gashururu kazarenguka hariya hirya kahagenda reka mbaza ashimira abantu bo mu Rugezi chef wa Rugezi ari heba yaba yari hano ngo haguruka reka ashimira abagore bo mu Rugezi muzi mu Rugezi nababonye kuri televiziyo abagore bagiye bagera hari amaguru yanyu yagiye agakandagira mu Rugezi hariya ni meza Imana ibahereza imigisha aho abagabo bo mu Rugezi bagiye bakagera mu Rugezi kuriya bagiye kuhavumura bo muravuga ngo uzoza uvumura ahantu wicaye hano uza ugenda uhakandagira Imana ishikiguye ikugasanire ivuge ngo dore ibyo wakoze abo bantu bo mu Rugezi abagabo baho bahageze Imana ibahereza imigisha abantu bo mu Mikenge Imana ibaha imigisha abantu muri mu gushaka kucika intege ejo na gatanu abantu bacitse intege na nijoro barahwera neza abantu barahwera ziriya nka nimba zagiye inka zo n'ubusa nababajwe kuko Manowa yapfuye inka n'ubusa twoko amatubona izindi bihumbi agasura gatunga ariko ni muhumure nangwa umuryango w'abasinga muhumure Manowa yasize abantu habe n'inka arasiragira izindi kanisha inka tuzomuha izindi n'ubu nanje ndatanga inka yo kumuha ko murumva ngiye kurangiza ku ijambo ryo gucika intege abantu bari mu kuvuga ngo isuku ntidushira ese kuko baduturutse aha bakaduturuka mureke mbabazi ijambo ni hehe Imana idaherereye hari aho Imana idaherereye ikintu mugira kwizera guke Imana hose irahaherereye dore ninde wabagoteye hano muri Minembwe ni si Imana umugore ubwo yaravuze abana ngo bavuze batariko tugize gute ko bicitse ariko umugore yavuze neza cyane
Imana izamuha umugisha. Ngo aravuga ati tugize gute Imana ihari? Ntimuzi ko dufite Imana? Ntimuzi ko dufite Imana? Ariko hari akajambo mwavuze ngo amasengesho. Imana nibaha imigisha. Ariko mvuka umutima wambwiye. Ta hantu hadaherereye umutambyi. Mugahwera azahagarara mugahwera. Ajane n'abapasiteri. Aha mu mashi ajane n'abapasiteri. Mu rutigito. Ku kabingo. Mu rugezi bazagenda. Igakenke. Kuri Muriza. Hariya kwa Rutaganda. Kuri Karongi. Iriya hose mu Karingi. Bahagarare mureka babwire icyo muzokora. Muzi guharira. Muzi guharira. Muzi ijambo ryazaga ribuza abantu kurenga kuri evome. Ko murategera. N'abantu bagiye kwasengera. Ngo bashike abantu ngo bashike barahasengera. Imana iravuze ati mu gihe mwahasengeye nta uzarenga. Marebe dore nari mpagaze hariya ndazambura ukuntu baboromya mu kibiri. Niko Imana iravuga ngo gasopona. Muzi ijambo ryatunye muri zidashya wa munsi. N'abasirikari babagaruye abana. Muzi aho imbunda yari yashinzwe ya 12 haruguru y'amazu yabo. Niki cyatunye batahiga. Imana yanyivuga ngo gasopo. Bama basubirayo. None turarangije. Tuvuga ngo ni muhumuri. Twaraye tubabaye Manowa yapfuye. Tubabara inka zanyaza. Ariko nukuri ba chef. Ba chef ni muhumuri. Ni muhumuri. Abasirikare ni muhumuri. Muhumuri. Ureke biga bintu byose aravuga Imana yonyine izabikora. Imana izabikora. Muhumure, Imana izabafasha rurarugamba. Imana izabafasha biriya byose. Imana nizamara n'ubukehwa. Imana izamara buriya bukehwa. Murabona abantu ko bangana. Murabona abantu ko bangana. Turabashimi. Narababwiye ngo mwashize umugayo kuri uku gutabara. Ngira impamvu zoyibabwira. Uyu munsi nishika zababwira iki iri jambo. Imana ibafashe, Imana imuhe uburuhukiro bwiza. Muzarebe uko bibipanga byose, tuzarebe ahasigaye nyakubahwa hagarikiye. Reka tugushimire. Tukazugaya abantu. Hari akantu gatwaye twavuze ngo tuzige mu nama. Tukareke. Reka abantu baze bakora bashize umugayo. Ese mwabonye abana bicuke bari mukuza. Barya abana ari wowe uzabahazafaranga. Imana ni bwigenda ikora ku muntu. Kazigenda imukora ngo haguruka. Haguruka. Mugihe abantu bashize umugayo nimureke mukore ahasigaye. Imana imuhe iruhukiro byiza. Ahasigaye turabashimira. Ubundi nuko mureke kugira ubwo mureke gucika intege. Mushinyirize. Hasigaye akanya gatoya. Cyane. Ureke muhore turarangije. Komanda yavuze ngo arakatangazo ngo yibagiwe gutangaza. None muceceke mukumve yavuze ngo yibagiwe karibu. Ari itangazo twibagiye gutangaza. Muratubabarira se ukunda kuvuga. Ni kubajanye n'abagisigaranye ubworozi bw'inka. Ni ukuvuga ngo